USicebo Mfaka Dlamini, inkosi yamagcokama madoda. Hawu liyabona kulo nyaka lona kuyabonakala impela ukuthi izinto zimhambela kahle. Hhayi leli ciko leli lilokhu li-celebrate-ile nje njengoba hlale sibona-ke lijabuliswa izinto ezahlukahlukene. Leli ciko livele lithule nje ubona seliqhamuka nje nento eyisimanga futhi enkulu engajwayelekile nje. Ngizokuthatha ngikusele nje emuva kancane. Uyakhumbula-ke lo mlisa lona owaphosta-ke ngoDisemba-ke ejabula ngenxa yomsebenzi-ke we-albhamu yakhe i-Why Not Stand, la khona-ke bekubhalile ukuthi iphume unumber 7 futhi akubhalanga yena, isithombe nje asiphosta esiwubufakazi ukuba lesi sithombe lesi sikhombisa ukuthi i-albhamu yakhe ewunombolo 7 kwi-top 100 yomhlaba wonke. Uyacabanga-ke kuleyo top 100 sekhona-ke iy'nququlo zomhlaba engabala o-Jay-Z, o-Beyonce, o-Westlife, o-Justin Bieber, Ed Sheeran, o-Adele kanye nezinye-ke iy'nququlo engeke ngisaqhubeka ngiy'bale ngoba ziningi kakhulu. Uyacabanga ukuhlala kunumber 7 kuyinto enkulu, akuseyinto encane. Into-ke lena nje ekufanele ube ibungazwe ngoba-ke cha phela irekhodi lomhlaba leli kusuke kungakhulunywa nje ngento ye-province noma-ke nje yezwe, umhlaba lo esikhuluma ngawe. Uphostile-ke inkosi yamagcokama-ke ebhala-ke inkosi yami ejabula ukuthi uthole ukuba yinxusa laphana kwa-DMD. Nabakwa-DMD bamphostile-ke epejini labo lapha ku-Instagram befake nje i-pic yakhe edle iy'mpahla zikanokusho zakhona laphana kwa-DMD. Hhayi-ke mina-ke ngiyayibongela inkosi yamagcokama-ke ngokudla umhlangano nokuphula-ke nje irekhodi nanokuthola-ke i-sponsor salaphana kwa-DMD. Ngicela ukuthi u-subscribe uphinde u-like, ngiyabonga.